Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu. Siyabonga uThixo wamazulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. uJesu yeza bathandekayo. Singahlukunyezwa ngumhlaba, sifelwe ngesibathandayo, sigulelwe ngesibathandayo, sisokole siphile nzima emhlabeni wesono. Kodwa esikuchumayelayo kuliqiniso, uJesu yeza futhi. Ingoma ithi yona inkosi ifikile eminyango eyathwala isiphambano. Manje abalungileyo bazobuthwa yiyo. Bathandekayo, silethemba elibusisiweyo elokuthi kwelinye ilanga uJesu uzafika aqede isono lohlupho lwesono, ngoba konke okwenzakala emhlabeni, izinto ezimbi ezibuhlungu ezisihlukumezayo, ngumphumela wesono. So uJesu uzabuya aqede isono lohlupho lwaso. Haleluya. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo. Siyabonga imfihlakalo yesiphambano eyiyesigcinayo isibekezelele babo ingcwele. Iba lathi nxa sizangena elizwini lakho kwabhala khona umoya ingcwele, sitolikele Nkosi ilizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukubana esilokhe sisebhukwini lika Romans uchapter 1, lokhe siku-chapter 1. Izolo sibheke uRomans chapter 1 ivesi ngu-14, 15, 16 lo-17, lapho uPawuli athi yena kangila mahloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa kwabo bonke abakholwayo, kumaJuda lakumaGrikhi, ngoba amandla kaNkulunkulu ambulwa kilo ivangeli, kuqala ngokukholwa kuphele ngokukholwa, njengoba kulotshiwe ukuthi olungileyo uzaphila ngokukholwa. Namhlanje ke bathandekayo, sizabheka uvesi ngu-18, sizahlala kuvesi ngu-18. Lingakhohlwa ukuthi isihloko sethu sithi sona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Haleluya. uRomans chapter 1 verse 18 ifundeka kanje: for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ngizayifunda futhi ngesintu, ifundeka kanje ngesintu. Ulaka lukaNkulunkulu lubonakaliswa luvela ezulwini kulabo abangalunganga, kanye lobubi babantu abancindezela iqiniso ngobubi babo. Haleluya. So namhlanje bathandekayo, sizabheka uvesi 18 kuphela, lapho uPawuli athinta khona uhlupho loluntu lonke, the universal problem, the problem of mankind. Kwabanye madoda kungamangalisa ukuthi kanti uPawuli yindaba eqala ngohlupho lwesono. Kungani senza njalo? Phela ivangeli bathandekayo, zindaba ezinhle zezoni, hayi abalungileyo. So you don't give a remedy before you diagnose the problem. You don't give a remedy before you diagnose the problem. Kawunikeze umuthi ungaqalanga waveza uhlupho oludinga umuthi. So madoda, uPawuli kwakuqala kumele asivezele imfihlakalo yokuthi akulanto enhle ngathi, sibabi, njalo sibabi sinjalo, ngeke sizenze sibe ngcwele, ngeke sizenzele lutho lokusisindisa. Yikho omunye umhlabeleli ethi yena ngingesebenze lutho lokukujabulisa, lanxa sengishiseka ngikhala ngingathuli, kungehlawulwe isono. Nguwe Nkosi osindisayo. Umhlabeleli uyala uthi ngingesebenze lutho lokukujabulisa, lanxa sengifisa ngikhala ngingathuli, kungehlawulwe isono. Nguwe osindisayo. So kumele kufe ukuzethemba kithi,
ngoba ivangeli akusilo labantu abayizoni 80%, hayi ivangeli akusilo labantu abayizoni 90%, kodwa ivangeli ngelezoni 100%, bathandekayo. So okunye engifuna sikubambe la ukuthi uPaul nxa eveza uhlupho lwethu abantu olwesono, our sinful problem, akavezeli ukuthi siphele ithemba. Zwana lapho, ungasuki usiyazibulala ngoba iBhayibheli lithi uyisoni. Hayi, uPaul ulendaba ezinhle zezoni. Ungafunda usiya phambili kuverse 21, uqala ngebala elithi lona but now, kodwa khathesi uintroduce uJesu emuntwini oyisoni. So uPaul nxa eveza uhlupho lwethu abantu, akavezeli ukuthi siphele ithemba. Hayi, zwana lapho, ungapheli ithemba. Kukhona ithemba lezoni. Uyasindiseka wena nxa usulwazi uhlupho lwakho. So uverse 18 uphethe imfihlakalo enkulu, bathandekayo. Amavesi wonke aseleyo from verse 19 to 32 esizawabheka sisiya phambili ka chapter 1 asenonisa okuvezwe kuverse 18. Uthini uverse 18? Ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini kulabo abangalunganga, kanye lobubi babantu abancindezela iqiniso ngobubi babo. uPaul uqala ngokuveza ulaka lukaNkulunkulu. Esikhathini esiningi, bathandekayo, kusithiya silovalo nxa siyaqhuqa nxa kukhulunywa ngolaka lukaNkulunkulu. Zwana la, nxa iBhayibheli ikhuluma ngolaka lukaNkulunkulu, wena ungalinganisa ulaka lukaNkulunkulu lolaka lomuntu, akufani. Lapha kukhulunywa nge-emotional anger, akukhulunywa ngokwehluleka ukuzibamba, akukhulunywa ngokukhutshukelwa yiBP. Hayi, liBhayibheli lela sonoveli, asobhuku elabhalwa ngumuntu leli, kodwa lilizwi likaNkulunkulu. Ungalitoliki sibantu, ungalinganisa ulaka lukaNkulunkulu lolaka lwakho. Noma ungazonda njani, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uzonda njengawe. Kulabanye abantu bangathukuthela, so uyabezwa bethi uNkulunkulu uza kuchanga ngoswazi. Umuntu wakhona nxa usumcapulile, usukhulume kubi kuye, usecabanga ukuthi uNkulunkulu uyamncedisa ekuzondeni kwakhe. So uNkulunkulu laye ukhutshukelwa yiBP njengaye. Hayi, bathandekayo, uNkulunkulu kalayi ingqondo yomuntu. uNkulunkulu lolaka lothando, ulaka lwakhe luthando. Akafani lathi abantu. Olwethu ulaka lufuqwa ngama-emotions, lufuqwa inyama. Haleluya. Abantu abaningi nxa befunda i-Old Testament bacabanga ukuthi ulaka lukaNkulunkulu yikubhubhisa labo abonayo. Becabanga ukuthi uNkulunkulu ulindele ukujezisa izoni, yikho kuphela kufuna ukuthi abantu bone abaqothule ngomlilo. Kodwa namhla ngifuna sibambe lokho. Ulaka lukaNkulunkulu alufani lolaka lomuntu. So ungazami ukuzwisisa ulaka lukaNkulunkulu ngolaka lwakho. Omunye angabuza ukuthi manje luyini ulaka lukaNkulunkulu? Bathandekayo, ulaka lukaNkulunkulu yikuzonda isono. uNkulunkulu uyasizonda isono. Why uNkulunkulu esizonda isono, bathandekayo? uNkulunkulu uzonda isono ngoba uthanda thina abantu. uNkulunkulu ngeke athande thina aphinde athande lesono. Hayi, bathandekayo, ngoba isono siyabulala. Ungafunda u1 Corinthians 15 ivesi ngelika 56, iBhayibheli lithi udonsi lokufa yisono, lamandla esono ngumthetho. So isono siyabulala, bathandekayo, kasincengi muntu. So uNkulunkulu uzonda isono ngoba uthanda thina. uJohn 3 verse ngelika 16 ngiyayithanda, ithi ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba wona lowo waze wanikeza indodana yakhe, ukuba ilowo lalowo okholwa kuye uJesu angabhubhi, kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Waye uNkulunkulu wasinikeza uJesu, bathandekayo, ukuze sibalekele ukufa okwalethwa yisono. So uNkulunkulu walinikeza uJesu ukuze sibalekele ukufa okwalethwa yisono. So ulaka lukaNkulunkulu
luyikuzonda isono ngoba ethanda thina. Uyibambe leyi bathandekayo, ukukwakwatele khona lokhu. Ya, thina njengabantu asehlukanisi isono lesoni. Nxa umuntu engenza kubi siyambhekela phansi, simmeyise, simzonde, simnyanye. Kodwa uNkulunkulu uyehlukanisa phakathi kwesono lesoni. Uthanda isoni kodwa uzonda isono. Thina sithanda isono, sizonda isoni. That's why phela umuntu engenza kubi, ya engakuphazamisa, uyamzondela kakhulu. Ukhohlwa ukuthi la uhleli uphambanisa, uhleli usenza kubi. Into yona le yenziwe ngumakhelwane wakho ihlala isenziwa nguwe, kodwa nxa isisenziwe ngumakhelwane wakho uyamzondela, umzondo umenyanye, ngoba wena uthanda isono. Ngoba into eyenziwa ngumakhelwane vele ngumkhuba wakho, kodwa umakhelwane ngayenza wena usazondi isono, uzonda umakhelwane isoni. So thina njengabantu sithanda isono, sizonda isoni, kodwa uNkulunkulu uthanda isoni, azonde isono ngenhliziyo yakhe yonke. Haleluya. So iBhayibheli lithi ulaka lukaNkulunkulu luvezwa against izinto ezimbili: ukungalungi, ukungakholwa, ungodliness. Number 2, lobubi, unrighteousness, lokho umuntu akwenzayo. Ukungakholwa, ungodliness, ngabantu abakhetha ngabomo befuna ukuphila bengenaye uNkulunkulu. Those who willfully, persistently, deliberately bakhetha ukuthi baphile bengenaye uNkulunkulu. Abantu abaphikelela esonweni. uNkulunkulu uyazonda ukungakholwa. Why? uJohane 3 uthi uNkulunkulu wathanda umhlaba wasethumela indodana yakhe ukuze okholwayo angabhubhi. Ya, kuverse 17 kaJohn 3 uthena uNkulunkulu kayithumelanga indodana ukuba iwulahle umhlaba, kodwa ukuba umhlaba usindiswe ngayo indodana. Uverse 18 uthena okholwayo endodaneni kalahlwa, kodwa ongakholwayo uselahliwe. Hayikhona uzalahlwa bathandekayo, kodwa uselahliwe already. Ngikutshelile mina nxa kade ngikhuluma ngoRomans chapter 1 verse ngelika 17, ngathi mina umuthi womuntu yikukholwa, sisindiseka ngokukholwa. So iverse engifuna siyibheke kuJohn 3 nguverse 36, the last verse. uJesu uthena lo okholwa endodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa lo ongakholwayo ophika indodana akanayo impilo engapheliyo, ngoba ulaka lukaNkulunkulu luza kuba phezu kwakhe. Uyabona yini ukuthi kukhona isono esingenathemba, kukhona isono esingenantethelelo uNkulunkulu angasithetheleliyo, yisono sokungakholwa. Nxa uphika uJesu ayikho enye indlela uNkulunkulu angakusindisa ngayo. So ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa phezu kokungakholwa, ngoba uyasithanda akafuni sibhubhe. So ngamafitshane bathandekayo, ulaka lukaNkulunkulu luyikuzonda isono. uNkulunkulu isono uyasizonda ngoba ethanda thina abantu. Uthando lukaNkulunkulu luyikuzonda isono, ububi, ngoba uyazi ukuthi nxa siphika yena siphika impilo. uNkulunkulu uzonda ukungakholwa ngoba ngeke asisindise ekungakholweni nxa singakholwa. So bathandekayo, ngilitshelile ukuthi iBhayibheli lithi ulaka lukaNkulunkulu luvezwa against izinto ezimbili. Number 1 lithi ungodliness, ukungakholwa. Number 2, wickedness, ububi babantu, lokhu abantu abakwenzayo. uPaul ukhomba uhlupho lomuntu lapha, uveza ukungakholwa njengohlupho lwakuqala, ya abeselandela ngobubi obenziwa ngumuntu. Ya, ulandela ilokho okuzalwa yikungakholwa. uPaul kuye uhlupho olukhulu emuntwini ayisikho kwenza kubi, kodwa uhlupho lomuntu yikungakholwa.
Emhlabeni abantu bafundisana batshelana ukuthi uhlupho lomuntu yikwenza kubi, amanyala. Ya, sifunda ngezinto ezimbi, izinto ezibuhlungu ezenziwa ngabantu, izinto ezesabekayo ezenzeka emhlabeni zisenziwa ngumuntu, zisenziwa ngabantu. Bese sicabanga ukuthi kahle kahle uhlupho lomuntu yikona. Bathandekayo, lanxa ungafunda ngamadoda afulathela abesifazane, athanda amanye amadoda, athatha amanye amadoda izitabane. Ya, ufunde ngabanye omama bethatha abanye omama. Ufunde ngabantu ababulalanayo, ufunde ngabantu abaloyayo, ufunde ngabantu abalenzondo, abantu ebenza izinto ezisabekayo. Ngifuna ukukutshela ukuthi uhlupho kayisikho kwenza kubi, uhlupho kayisikho kwenza kwabo, amanyala abawenzayo ayisilo uhlupho lomuntu, kodwa ukungakholwa yikho uhlupho lomuntu, ngoba lokho abantu abakwenzayo kuzalwa yikungakholwa. Ya, nxa siqamba lezo zinto ezimbi sicabanga ukuthi yilo uhlupho lomuntu. Ukungakholwa sikutshiya phandle, akukho esikuthintayo ngobudlelwano bomuntu loNkulunkulu. Bathandekayo, ukwenza kubi yisithelo sokungakholwa komuntu. Uhlupho ayisikho kwenza kubi, kodwa uhlupho yikungakholwa. Nxa umuntu efulathela uNkulunkulu, isithelo sakho yikuphila impilo embi, amanyala wodwa. Haleluya. Ngifuna sibambe lokhu futhi. Ngeke silungise uhlupho lwesibili lomuntu lokwenza kubi ngamandla ethu. Ngeke silungise uhlupho lwesibili lokwenza kubi komuntu kungalungiswanga uhlupho lwakuqala lomuntu, lokhu umuntu ayikho khona. Ngoba uhlupho lwesibili lokhu umuntu akwenzayo kuzalwa yilokhu umuntu ayikho khona. Njalo ngeke silungise uhlupho lwemuntu lwesibili ngamandla ethu. Kulabantu abanengi abathi kumele sibe lenhlelo ezifundisa abantu ukuziphatha. Ya, ngeke nganxuswa kuthiwa ngizochumayela kwenye indawo. Ya, isikolo lapho engafunda khona. Kwakule prize giving day. The topic abanginikeza yona ukuthi ngikhulume ngaphansi kwayo yayisithi yona fighting drugs and substances abuse. Yes, we can do. Kuthiwa kuliwa lezi dakamizwa. Ya, kuthiwa abantwana instead ukuthi bafunde batholakala sebethatha izidakamizwa. Abantwana bebhekelela ukuthi bafunde batholakala sebedakwa. Ya, ngathi ngisiyafika lapho nginxusiwe ngaba lenye subtopic eyayisithi yona kushota into eyodwa. Ya, bathandekayo, uhlupho lomuntu alushoti into eziningi ukuthi lulungiseke. La nxa ungabona izinto zizinengi zisisabeka ezenziwa ngumuntu, akushoti into eziningi ukuze uhlupho lomuntu lulungiseke. Kushoti into eyodwa, kushoti ukuthi kulungiseke ubudlelwano lomuntu loNkulunkulu, kushoti ukuthi umuntu abuyiselwe kuNkulunkulu. Yikho kuluhlupho lomuntu ukuthi umuntu kanayo uNkulunkulu. So ngafika ngakhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona kushota into eyodwa. Ya, bathandekayo, ngaphandle kwaleyo nto eshotayo emhlabeni, we can do nothing. We can try, but we can do nothing. Bathandekayo, singazama kodwa ngeke senze lutho. Ngizakutshela namhlanje, lanxa singaba lama programs esiba lawo, ya, sibe lama programs o behavior change, kodwa mfuna ukukutshela, ya, akula nto esingayenza ukulungisa uhlupho lwesono. Kushota into eyodwa, kushota inkonzo yesiphambano, kushota uJesu ebantwini. Ya, abantu safundisana ukuthi umuntu udinga ukulungiswa ngomunye umuntu. Akubalwa lutho ngobudlelwano bomuntu loNkulunkulu, which is the heart of the problem. Indaba yibudlelwano bomuntu loNkulunkulu. Lesi yiso isiji sendaba okumele sisibambe. Umuntu emvelweni yakhe akamfuni uNkulunkulu. Umuntu akafuni ukuvuma ukuthi akulanto angazenzela yona. Therefore he wants to do something towards his salvation. Kodwa uJesu uthena ku John 15, without me you can do nothing. Ngaphandle kwami
lingenze lutho. Ngicela ukukutshela into ebuhlungu namhlanje. Ungakukhohlwa khona lokho. Bathandekayo, ngifuna ukukutshela ukuthi emhlabeni ayikho into esingazenzela yona. Lanxa singaba lama-organization abo-behavior change, sihlalisa abantu, sibafundise indlela zokuziphatha, sifundise omama ukuhlonipha amadoda, sifundise amadoda ukuphatha kuhle imizi, sifundise abantu abatsha ukuziphatha. Ngifuna ukukutshela ukuthi akulanto esiza kuyenza. Akushoti into eziningi, akushoti inhlelo vele zikhona, kodwa isizo, isolution yomuntu. Isolution yomuntu isesiphambanweni. Kulapho umuntu alungiseka khona ezandleni zomdali wakhe. Sidinga i-recreation, sidinga uJesu enhlizweni zethu, sidinga ukuguqulwa isimo esidala. Ungafunda u2 Corinthians chapter 5 ivesi ngelika 17 lithi uma umuntu esekuKristu kuseyisidalwa esitsha. Bathandekayo, ungahamba uyefunda iBhayibheli yakho kuGalatians chapter 5 ivesi ngelika 19 lithi lona imisebenzi yenyama isobala eyile, libala inkani, libala ukuphinga, libala ukukhonza izithombe, libala ukukhonza amadlozi, ukudakwa, libala konke i-selfishness, zonke izinto ezimbi liyazibala. Lithi lokhu kuthelwa inyama, kuthelwa imvelo endala. Akwenzakala ukuthi wena lami sizama ukugambela umuntu omdala, sizama ukutshintsha izenzo zomuntu omdala zitshintsheke. Uyabona umuntu ezilongo esasenyameni, inyama izathela izithelo zayo. Akwenzakali ukuthi umuntu wemvelo endala ongakaguqulwa nguJesu aphile impilo engcwele, aphile impilo yokulunga. Bathandekayo, nxa uzama ukuthi wena uzilungisise, utshintshe izenzo, uwekele ukutshontsha, uwekele abafazi babantu, uwekele ukubulala, uwekele inzondo, ngamandla akho you are trying into ongasoze uyikhona. Ngeke ukwenze ngoba uJesu uthina kuJohn 15 uthi ngaphandle kwami lingenze lutho. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi ngaphandle kukaJesu ngeke wenze lutho. Ungazama ukugambela umuntu omdala. Vuma uJesu akudilize, akudale kutsha. Vuma uJesu atshintshe isimo sakho esidala. Vuma uJesu akudilize, akudale kutsha esiphambanweni, asindise impilo yakho. Ungahamba uyefunda nxa usuqhubeka ngoGalatians 5 uthi uPaul isithelo sikamoya siluthando, ibubele, ukubekezela, uqamba zonke izinto ezinhle. Uthi kazenziwa yithi ngeke uthole inyama isithela izithelo zikamoya. Akwenzakali, kudinga ukuthi umuntu adalwe ngokutsha. So iproblem yomuntu kayisikho ukwenza kabi, kodwa iproblem yomuntu yi-ungodliness, ukungabi loNkulunkulu. Inyama yiproblem yomuntu, kudinga ukudilizwa inyama. Bathandekayo, uzonanzelela ukuthi ever since ukuwa komuntu, ukubalekela uNkulunkulu yimvelo yomuntu. Ever since ukuwa komuntu, bathandekayo, ukubalekela umuntu kusemvelo, ukubalekela uNkulunkulu komuntu kusemvelweni yakhe. Umuntu ngemvelo yakhe ubalekela uNkulunkulu. U-Adam lo-Eva bengakawi babehleli ngokuthokoza, uNkulunkulu ebavakatshela, bamamukele labo ngokuthokoza. Kodwa isono sesingenile, umuntu esewile. Bathandekayo, u-Adam lo-Eva iBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu esebavakatshela futhi njengalokho ehlale kwenza. Bayenzani bona? Bayabaleka, bayacatsha. Kuze kube lamuhla umuntu lokhu ebaleka, ebalekela uNkulunkulu, okubangela impilo yobubi. Haleluya. Bathandekayo, ngifuna ukukutshela ukuthi khona akulanto esingazenzela yona ukuze sisindiseke. Sidinga ukuthi sibuyele ezandleni zomdali wethu. Nguye kuphela ongasilungisela uhlupho lwethu. Bathandeka, umhlaba lo esiphila kiwo kawushoti into eziningi, hayi, ushota into eyodwa. Kushota inkonzo yesiphambano, kushota ukuthi umuntu oyisoni amukele uJesu. Ngiyakwazi ukuthi ngikhulume ebantwini abehlulwa yimizwa, abantu abathembekanga kubomkabo,
abantu bayadivosa, ngikhulume ebantwini aba-heartbroken bahlulwa yikuthembeka, ngikhulume ebantwini abahlulwa yikuyekela utshwala, ngikhulume ebantwini abehlulwa yikuyekela ukufeba, ngikhulume ebantwini abehlulwa yikuyekela inzondo, ngikhulume ebantwini abahluleka ukubisela kwethumi, ngikhulume ebantwini abahluleka ukuziphatha kahle. Ngifuna ukukutshela, ngikhulume ebantwini abahluleka ukugcina isabatha. Ngifuna ukukutshela ukuthi there is a solution. Isolution yikwamukela uJesu. Isolution yikulahlela impilo yakho kuJesu, akudale ngokutsha ngenkonzo yesiphambano. Udinga wena into eyodwa, i-recreation. Udinga ukudilizwa, udalwe kutsha ngenkonzo yesiphambano. Zwana la, ngiyakunxusa mhlobo wami othandekayo, ungazami ukugambela, ungazami ukutshintsha izenzo lezo. Zidinga kuphela ukuthi wena ubuyele esiphambanweni, wena ulungiseka kuphela ezandleni zomdali wakho. Woza kuJesu mhlobo wami othandekayo, woza kuJesu uzotshintsha isimo. Ngiyakunxusa, nxa ungakamukeli uJesu, woza esiphambanweni. Vuma uJesu akusindise, vuma uJesu atshintshe impilo yakho. Vuma uJesu akunikeze inhliziyo kamoya, ingqondo kamoya. Apostle Paul uthe kuPhilippians chapter 2 verse 5, kayibe kini le ngqondo eyayikhona kuKristu Jesu, owathenga uNkulunkulu. Kachongo ukuthi khona yinto yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazehlisa, wathatha isimo senceku, wazehlisa kwaze kwaba sekufeni, ukufa kwesiphambano. Ngubizela kuJesu mhlobo wami othandekayo, ngubizela kuJesu. Nguye yedwa oyisolution yomhlaba, nguye yedwa ongakutshintsha imvelo endala, nguye yedwa ongakudiliza, akususe enyameni. Nguye yedwa ongakudala kutsha ngenkonzo yesiphambano. Ngubizele kubuyisaneni loNkulunkulu ngenkonzo yesiphambano, inkonzo yomhlatshelo kaJesu. Ungavumi ukufa ungelathemba, ungavumi ukuphila ungelaye uNkulunkulu, ngoba uJesu uyeza masinyane. Udinga ukuzothatha abangaphansi kwesiphambano, yibo kuphela abasefu, ngoba isitimela sezulu nxa sesiqoqa abangcwele sibathatha ngaphansi kwesiphambano. So uhlupho lwethu abantu yi-ungodliness, ukungabi loNkulunkulu. So ngikubizele kulungiseni ubudlelwano bakho loNkulunkulu, ukuze wena uphile impilo lethemba, impilo leJesu. Nxa uvuma kanye lami, kasibendele izwi lomthandazo. Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga Nkosi, umusa lothando lwakho lumangalisayo. Nansi inkonzo esithunyayelwe, inkonzo kaJesu, onguye kuphela oyisolution yomhlaba. Nkosi othandekayo, sidale kutsha bakhona abavumayo ukuthi wena ubasindise Nkosi, bahlambulule ingunaphakade. Nkosi othandekayo, ngena, diliza imvelo yokonakala. Nkosi othandekayo, diliza inyama, badale kutsha ngenkonzo yesiphambano. Vuma Nkosi othandekayo, uminafe ngegama likaJesu. Iba lathi Nkosi othandekayo, samukele, sisindise ngoJesu siyakhuleka. Amen.